Poverenik za zaštitu informacija od javnog značaja i zaštitnik podataka o ličnosti Rodoljub Šabić s radom je počeo 2005. godine. Od tada u njegovu kancelariju svakog meseca stigne preko 500 žalbi i pitanja građana, najčešće vezanih za novac, javne nabavke i privatizacije. Kakve su prave nadležnosti ove kancelarije i kako su neki od nas došli do podataka od javnog interesa i zaštitili podatke o ličnosti, za te mrežu priča Adama Santovca. Među 11.000 žalbi u oblasti slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja koliko je podneto od osnivanja službi Poverenika, nalazi se i žalba Srđana Mitića iz Razgojna kod Leskovca. Mitić se bavio uspješno ugostiteljstvom, dok, kako kaže, nije dobio nelegalnu konkurenciju. Pismeno je zatražio od leskovačkih inspektora da ispitaju nepravilnosti u radu konkurentnog ugostiteljskog objekta. Odsek inspekcije rada u Leskovcu je izašao na teren, napravio zapisnik, posle čega se Mitić tom inspektoratu obratio zahtevom za slobodan pristup informacijama. Tražio sam u zahtevu uvid sa izlaska pomenutog inspektora, znači zapisnik sa uvida, sa lica mesta. Mitić je želeo da vidi da li je odsek inspekcija rada u Leskovcu u zapisniku konstatovao njegove sumnje da zaposleni u tom ugostiteljskom objektu nije prijavljen. Kako u predviđenom roku od 15 dana inspekcija nije dostavila traženu dokumentaciju, Srđan Mitić se obratio službi Poverenika. Popunio sam žalbu po nepostupanju, poslao Povereniku i tražio od njega da mi dostavi da on potražuje od nadležnih inspekcija ili već uprava i da mi pošalju te traženu dokumentaciju jednostavno. Poverenik je po proceduri propisanoj za zakon o slobodnom pristupu dostavio njegovu žalbu na izjašnjenje inspektoratu rada. Dakle, zatražio je da se izjasni zašto nije postupio u skladu sa zakonom o slobodnom pristupu. Inspektorat je potom ovom Leskovčaninu dostavio fotokopiju traženog zapisnika. Pomoć Poverenika mi je u ovom slučaju bila značajna da bi prikupio dokumentaciju koja je meni bila potrebna da bi imao uvid u rad tih službi i inspekcija. Mitić je na osnovu dokumenata koje je dobio saznao da inspekcija u Leskovcu nije napravila precizan zapisnik i sa novim sumnjama se obratio Agenciji za borbu protiv korupcije. Na ovaj način, usmenim ili pismenim zahtevima, Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja iz 2004. godine omogućio je građanima Srbije da od organa javnih vlasti traže određene informacije. Međutim, pre nego što do zahteva dođe, potrebno je da se građanin informiše šta je informacija od javnog značaja i od kojih organa se može tražiti. Pitanje koliko je nekakav estradni umetnik zaradio nastupajući povodom novogodišnjeg praznika na trgu, recimo u nekakvom gradu. To interesuje javnost, ali to nije informacija od javnog značaja. Međutim, ako je to plaćeno sredstvima iz budžeta, ako je njega angažovao nekakav državni organ, da li je to Skupština grada ili bilo koji drugi predstavnik vlasti, onda to može biti informacija od javnog značaja, jer podrazumeva da je o tom poslu angažovanju napravljen ugovor i to je već, znači, postoji dokument u posedu organa. U ulici Svetozara Markovića 42 u Beogradu se nalazi kancelarija Poverenika koja pomaže strankama da razumeju kako da ostvare pravo na slobodan pristup informacijama. Najbolji način za informisanje je internet prezentacija Poverenika gdje se nalazi katalog organa javne vlasti od kojih se informacija može tražiti. Putem te stranice formular zahteva za pristup informacijama popunio je Života Katić. Iako je bio savesni kupac polovnog automobila i pre kupovine proverio sve papire, vozilo mu je oduzeto. Obrazloženje je bilo da ima falsifikovana dokumenta sa carine. Katić je želeo da vidi dokument po kome je čak 10 godina ranije vozilo ipak prošlo carinu. Tu smo imali situaciju da se on obratio Ministarstvu unutrašnjih poslova zahtevom za pristup informacijama. Dakle, on je tražio kopiju dokumenta koji sadrži podatak da je plaćena carina i carinske dažbine prilikom registracije jednog vozila. Naveo je da je to vozilo registrovano na osnovu falsifikovane deklaracije carinske. Ministarstvo unutrašnjih poslova je odbilo Katićev zahtev.
Poverenik je procenio da u ovom slučaju nije bilo razloga za uskraćivanje pristupa, pa je zbog toga poništio to rešenje ministarstva i naložio da ministarstvo dostavi kopiju dokumenta, smatrajući da gospodin Katić ima pravo na to. Posle intervencije Poverenika za informacije od javnog značaja, ja sam tu konačnu informaciju dobio posle dugog vremena i ja lično mislim da je to odlična stvar da se na osnovu tih informacija običan građanin izvrši uvid u rad države, odnosno države uprave. Poverenik prvenstveno pomaže građanima da vrše kontrolu nad radom državne uprave i na osnovu uvida u dokumente steknu sliku o propustima i čestoj neprofesionalnosti organa javne vlasti. Na osnovu uvida u rad tog Poverenika za informacije javnog značaja ja mogu da primetim da taj broj novih zahteva sve više raste, što svedoči o dve stvari. Prva stvar je da je nivo propusta u radu državnih organa, nažalost, sve veći i veći, a druga stvar da ljudi ipak stiču kako tako poverenje u rad Poverenika za informacije javnog značaja, jer se te njihovi zahtevi ipak rešavaju. Rodoljub Šabić je prvi poverenik kojeg je Narodna skupština Republike Srbije izabrala 2004. godine. Posle isteka prvog mandata od 7 godina Šabić je ponovo izabran. Statistika pokazuje da se povereniku najviše žale građani i udruženja građana, a informacije najviše traže od državnih organa i lokalnih vlasti. Dnevno stigne i preko 10 žalbi na koje treba odgovoriti. Radi se jako malim brojem ljudi i danas kad je najpopunjeniji radi s gotovo dvostruko manjim brojem ljudi od onog koji je projektovan i na koje je saglasnost dala Narodna skupština i to se naravno pogotovo u kombinaciji činjenicom da su građani instituciju prepoznali, što nama laska i prija kao neko kom ima smisla obraćati se, pa nas zatrpavaju žalbama, ali ta kombinacija neminovno vodi ka jednom razlogu za nezadovoljstvo, a to je neažurnost. U ovom trenutku mi imamo 2500 predmeta u radu. Dakle, kad ne bi primili više ni jedan predmet, mi bismo imali šta da radimo bar 5 meseci. Na drugom mestu posle građana su mediji kojima je poverenik važna adresa kada žele da obezbede precizne informacije za svoje istraživanja, a sve češće u kancelariju poverenika stižu zahtevi političkih stranaka. U više od 90% slučajeva oni koji su se obratili povereniku dobiju željenu informaciju. Nije dakle pravo nešto što podrazumeva samo mogućnost da vi od organa vlasti nešto tražite, a da se on prema tom zahtevu odnosi korektno i da mu udovolji ili da ga odbije eventualno samo onda kad za to postoje opravdani razlozi. To, dakle, pravo u savremenim uslovima u 21. veku, u elektronskom dobu podrazumeva mnogo više. Dakle, ono podrazumeva da najveći deo informacija, ovih najzanimljivih informacija o radu organa vlasti, bude objavljivan na internetu i bez konkretnog zahteva. Kada bi bilo tako, i žalbi bi bilo mnogo manje. Za one koji ne postupe po nalogu poverenika u propisanom roku, zakon predviđa najvišu novčanu kaznu od 180.000 dinara. U proteklih 7 godina Šabić je izrekao svega 90 kazni. Dešavalo se da kazne nemaju efekta, o čemu poverenik obavesti vladu. Vlada nikada nije preduzimala nikakve prinudne mere da bi izvršila rešenje poverenika. I u toj situaciji, znate, taj procenat od preko 90% uspešnih intervencija, dakle u situaciji kad skoro niko nije kažnjen i kad je jasno da na kraju krajeva neće biti prinude, taj procenat se smatra izuzetno dobrim. Ne samo po našim standardima, nego i po zapadnoevropskim standardima. Pored toga što služba poverenika građanima uspešno pomaže da ostvare pravo na informacije od javnog značaja, druga nadležnost poverenika je da štiti podatke o ličnosti. U službu poverenika e-mailom stigla je zamerka građanina na prikupljanje podataka od strane Instituta za transfuziju krvi. Građanin je ukazao da se putem upitnika za dobrovoljne davaoce isuviše zadire u privatnost. Inspektori službe poverenika su tim povodom izvršili nadzor u Institutu za transfuziju krvi Srbije. Dobar dan. Dobar dan. Mi smo iz službe poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Moramo prvo po zakonu da vam se legitimišemo. Mi smo tu u nadzoru nad sprovođenjem i izvršavanjem zakona o zaštiti podataka o ličnosti u vašoj ustanovi, pa samo ćemo vas zamoliti da nam pripremite dokumentaciju koju smo vam telefonom najavili da nam je potrebna. Dobro. Analiziran je upitnik koji popunjava svaki dobrovoljni davalac, da li postoji zakonski osnov za prikupljanje podataka, kao i prostor gde se taj upitnik čuva i potom arhivira. Osim što za upitnik nije postojao zakonom propisan pravilnik, nijedan davalac nije bio upozoren zašto je važno da odgovori na neka od neprijatnih pitanja.
pitanja koja bi trebala da preduprede te neke neželjene situacije, a koje mogu da isprovociraju davaoca koji popunjava ovaj upitnik, jesu primjera radi da li ste ikada za pružanje seksualnih usluga uzimali novac ili drogu, da li ste imali seksualne odnose tokom proteklih 6 meseci sa osobom koja je HIV pozitivna. To ono pitanje mere da li je baš to sve neophodno, da li je, ne znam, neophodno da pitate da li ste uzimali drogu za novac, da li je dovoljno to pitanje bude samo da li ste koristili droge. Na upozorenje poverenika, ministar zdravlja je doneo pravilnik o upitniku za dobrovoljne davaoce krvi. Neka od pitanja su korigovana, a pravilnikom se nalaže da svaki davalac bude upozoren u koje svrhe daje podatke o sebi. Ono što je novo i što takođe sada može da se nađe, to je obaveštenje o zaštiti podataka o ličnosti, gde davalac može da pročita šta znači njegovo pravo da ima zaštitu podataka, gde se deponuju podaci i gde se šalju podaci, a to je centralni registar kod poverioca. Pored toga, postoji još jedna dopuna klasičnom upitniku koji smo mi imali ranije, a to je obrazac saglasnosti davaoca, gde davalac potpisuje jednu izjavu da je saglasan sa svim onim što je neophodno da popuni i što piše u obaveštenju. Popunjeni upitnici nisu više svakom dostupni. Zaključavaju se u metalnim ormanima iz kojih se odnose u arhivu. Posle upozorenja poverenika i arhiv je pod strogom kontrolom. Mi godinama uzimamo veoma važne i veoma bitne lične podatke od dobrovoljnih davalaca. Sada smo naučili i koliko je važno da moramo davaocima da pružimo informaciju, da moramo da obradimo podatke kao i da imaju pravo na zaštitu podataka o ličnosti. Međutim, Institut za transfuziju krvi je redak primer. Kada je reč o zaštiti podataka o ličnosti, Srbija je na samom početku i ozbiljno zaostaje za evropskim standardima. Da bi se podaci o ličnosti prikupljali, mora da postoji zakonski osnov. Svaki građanin bi trebalo da bude upoznat zašto mu se uzimaju podaci i potrebno je da bude saglasan da određene podatke želi da ostavi. Osim kamera koje nas često bez ikakvog zakonskog osnova snimaju, lične podatke koje nam na raznim mjestima svakodnevno traže ostavljamo iako za to ne postoji pravni osnov. Imamo takvu situaciju da potrošači prilikom reklamiranja robe su u obavezi po odgovarajućem upitniku da prilože fotokopiju svoje lične karte, jedinstvenog matičnog broja. Traže se podaci koji uopšte za datu svrhu nisu potrebni, odnosno oni su prekomerni u datoj situaciji, tako da se često tim povodom građani obraćaju. Žalbi nema puno, što govori da se svest o zaštiti podataka o ličnosti u Srbiji tek razvija. Veliki nedostatak u ovoj oblasti je što većina onih koji prikupljaju podatke po nekom osnovu te baze ne prijavljuju centralni registar poverenika, iako je to zakonska obaveza. Evo, ću morati da koristim zakonsku terminologiju koja kaže da su centralni registar poverenika moraju da upišu svi rukovaoci podataka o ličnosti. Takvih u Srbiji ima 350.000, a svega 630 je ispunilo zakonsku obavezu, zbog čega su u kancelariji veoma nezadovoljni. Poverenik zato često koristi medije da skrene pažnju na probleme, piše blog, a koristi i društvenu mrežu Twitter na kojoj ima nekoliko hiljada pratilaca. Dakle, mislim da svi mi koji imamo te funkcije imamo određenu obavezu da tražimo način da to što radimo izložimo očima javnosti i u krajnjoj liniji da se javnosti komuniciramo. Dakle, nije komunikacija ni na Twitteru, ni u komentarima, na mojim blogovima uvek prijatno. Ima ljudi koji imaju i potpuno suprotno mišljenje od mnogo. I moram reći, mislim da je odgovornije čitati i pratiti komentare onih koje vama misle loše ili bar ne misle dobro, nego čitati komentare prijatelja. Za dosadašnji rad Rodoljub Šabić dobio je i brojna priznanja. Vitez poziva koja dodeljuje Liga eksperata mu je najdraže, a nagrađen je i za lični doprinos u borbi protiv korupcije. Poslanici u Skupštini ocenjuju da ova nezavisna institucija pomaže građanima, medijima, ali i političkim strankama i da obezbeđuje transparentni rad lokalnih i državnih organa. Poverenik je na početku drugog mandata i u narednih 7 godina čeka ga još dosta posla u edukaciji, podizanju svesti i dostizanju evropskih standarda, prvenstveno u oblasti zaštite podataka o ličnosti.